First of all, sorry jotana no almo Asha Chakma. Ang kaisa ani viral man tine ang tini kaisa video mas namka. Ani kabang no ani troll kaisa tunga live fireman tine ang live fire puro anu buya seke hamya ke comment kai tong mani. Haipa no ang kun saya. Ani no biwani masu tol tong mani no no man kana no. Ang ke go wang bakse no ajo bine aro kok shai tong lai mani jung among kan ke ginger hotuni to lawo jung to shari go azaga wa kisa berai na hani thangmani bo bai kanai ngan ke offer ang live fight tong mani ke bono ani phone nai ne bonuk jang na hani chao ke live fight tong pro ani ora se ke bui hamya ke comment khai tong hai pan ang kon chaya kai shapon ko khanya saya ko shitra saya offer ani dol chai tong mani sabu segang kok sha hamia norgo nugi no tong ani life afro ge norgo anu mang se hamia sao ang mang se aro kok shiter sao nei nei 50k by Phalnai amti ro nei nei sao azago ani dol se segang sai tong mani erpore se angbo overconfident ngi ne ang shai zakha ani bo ang life payment ne ani kabama mistake ang khana ang fat sakya amti khine ko khamya ke sari jang mani angke somoyo ani bo kisa mentality rok thik yang thango ang tang rok sai jak ang nije control khaimi yang thango aske hamya ke comment khayo ang as life fayo onik ber life agya haipana ang kuno shaya satung nei nei no ang tongai dong shiring ke andi no le aske hamya lashme se jak khaya no ang life fay pro aske anu comment tolao comments hamya ke ri rong mani pura ama ang kisa pun ang control khaimalia ab borong na ang masaga shini mama yana noro abage bin bage ga se ko khamya shane kure ang offer life hamani ani no chali yana amuno anon nakar shiri noro forgive son angam se no te ano ase tro lokta khaidi life joto no mistake khayo joto no ekbar mistake khayo du different mistake khaiman kana haipano amuni tine ano forgive khaidi ang no no almost how an video no kisa troll khaine ni amu kisa stop khai